Hello guys, welcome back to my YouTube channel Niman Kahadia. Ngamut ban shed daka masjid ketung mo kini ketung bangan shed kini ketung melu umne ketung kse daka ketin jangi ni ang ketung kse ma yone lane ketung bam be ki ang yone ti itu subscriber jonga lane inang support jonga ti sampai ngala shed ya kini ka masjid ketung naga benta jong pima ngan pen segi ingredients sok sao, puyan, runsun, batu, neyong dengan shed no. Ngalak sedang mo ban shed ya kaneka, nisip tung tinang pang ngan ay ya uneu neyong mo. Mata saking. Kapun bahaka tu day. Ay so neu sendrai mo kemudian saking manta nga ay so ne runsun mo ay so neu puyan saking dia ti hang dengan ay neu sok sao mo sempil bahag kom shed yon kaneka shed ketung mo tang kum tu hi meluru nga ay hang ni hi mo tak shwa kaneka jingtam ngini ab ban tertak lane ban penambah kaneka kumbanga am ban tertak shwa ya ka jingshet dengan thang shwa ya gini ketung mo nomor ba ngini ya pai ti ondai mo pai pe nomor ba ngini ya pe ti ngin thang no hang ne ha nar mo kaneka tung ban shet ya ka misi ketung tapi ini ya bu yang ngau ru unga kan dia unga ngal ngau đây ngalami bệnh sực tiền chẳng đi unga hàng xoài cái này cả đúng không? Bạn làm video bài mà they will like, share, comment and subscribe. Ngalak thang tang belum melakukan efek tangkum ni kom thang mo turut baik thang segini khut shwa mo tang belum mela ban khut play shwa ne jing tam mo kala thnam pha ni ti ne sok sao ro ula long kum ni la tak palat ula long kum ni la biang hi ti ngan ai no kaneka ketung mo nga ai so ne sok ken mo ngamut ban ang sok merit ngan ot kum tu ap sa chipang la long hi mata kala smabang bahaga neka masjid ketung la ibang bahade pe kas mabang bahate ke masjid ketung kala i mo te gitu kinong request anda pilih yo ya kene video ngau bahas so comment mo kumno pi ke ibang ne kam ibang ne ngau bahas ya comment namar ngamelin ban chat ya ke masjid ketung tang kumne hi dengan pukut no video jangan mata kesngi hang ne hi ngau bahas ki prolog ki ba la kershan bahanga ngau bahas sedang ya kershan shu ki prolog ki bempat dep kershan ru ngau bahas anda pilih yo ya video jangan se kershan no mo kau boleh sibun, kau boleh sihajar ngu, boleh dan rekat bat pi, kanang bat pin yok kemet kepat, kebakoi kebat kia, kam tam haka kamai kekeji mo, tangkum ta, bye, ngini ya sempat next video.